Inama iba buri myaka ibiri ikaba ari nayo itorerwamo umuyobozi mukuru mushya w'uyu muryango VEM. Yafunguwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Imibereho Myiza y'Abaturage Francis Kaboneka, ikaba ari itabiriwe n'abantu baturutse ku migabane 6 y'isi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ugusangira inkuru nziza. Iyi nama yateguwe ku bufatanye bw'itorero ry'Abaperesibiteriyeni mu Rwanda n'iry'Abangirikani, ahanini ngo bazigira hamwe uburyo amatorero yabo yakwibeshaho bakarwanya ubukene mu bakristo babo, nkuko bitangazwa na Professeur Pasteur Musemakweli Elise umwitorero rya Peresibiteriyeni mu Rwanda na Pasteur Pascal Bataringaya akanabana Perezida w'itorero Peresibiteriyeni mu Rwanda babivuga. Baradufasha kandi gufasha si bibi, ariko mu kudufasha tubabwira ibyo bagomba kudufasha, aho twumva dukeneye ubufashe bwabo, aho dufite intege nke, ariko tuzi yuko ari twe tugomba kwibeshaho, amatorero yacu agomba kwibeshaho. Kandi gukizwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukizwa gusa ku mwuka hanyuma imifuko ifunge dusabirize tukaba dukoresheje Imana isoni. Twumva rero yuko tujyana rwose n'icyerekezo cy'igihugu cyacu, aho twumva yuko imfashanyo tutayanga ariko itagomba kuza gusimbura imbaraga zacu. Kurwanya ubukene, gufasha abantu gushobora kwigira, ushobora gutangira ubafasha ariko batoza umwuga kugira ngo bagere aho bo bifata, bashobore kwibeshaho ubwabo badateza amaboko abandi cyangwa se ngo bategereze inkunga zituruka hanze. Uburyo bwo kurwanya ubukene no kumenya kwibeshaho abantu ubwabo bakibeshaho batagombereye gutegereza ko Imana kazi imvura ihise, ibyo nabyo biri muri gahunda zayo. Tubabwire ko uyu muryango VEM ubundi ufite icyicaro gikuru mu gihugu cy'Ubudage. Bimwe mu bikorwa byawo hakaba harimo kuzamura no gufasha abahuye n'ibibazo bitandukanye, harimo cyane nko kwibasirwa n'ibiza. Iyi nama ikaba iteganyijwe gusoza imirimo yayo kuri wa gatandatu i Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Palukurene Pedro, TV1.